Mpoho irahurudutse yinjira mu nzu y'ubucuruzi ari yuzuyemo abantu maze icacanga iyo nzu yose yihindura ibinonkori. Abantu batatu ibagongera muri iyo nzu barapfa n'abandi benshi bahinduka indembe bya hatari. Abapfuye nabo babonetse ku bw'amahirwe kuko babonwa na tingatinga rije kujanduramo iyo hoho aho yari yahirimye. Ibi ngibi byabereye mu karere ka Nyanza. Iyi ni breaking news. Hari impanuka ya hoho yinjiye mu nzu y'ubucuruzi igahitana abantu batatu barimo umwana w'imyaka 4 ndetse n'abandi batandukanye. Agana yakomeye kagaragaye mu karere ka Nyanza nyuma y'impanuka ikomeye cyane y'imodoka ngo bwa hoho yataye umuhanda ikinjira mu nzu y'ubucuruzi maze igahitana ubuzima bw'abantu batatu bari mu mwana w'imyaka 4 abandi benshi bagakomereka. Iyi mpanuka kandi yabaye mu masaha yo kuwa 4 tariki ya 30 Nyakanga 2026 ibira mu mudugudu Nyakabungo mu kagari ka Gasoro mu murenge wa Kigoma ku muhanda munini wa Kigali Nyanza, umwe mu mihanda inyuramo ibinyabiziga byinshi biremereye. Amakuru kandi yaturutse y'impanuka yabereye avuga yuko iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho ngo ari mu rugendo maze gatungurana igatuma umuhanda ihita igonga rero igikuta cy'inzu ikorerwamo ubucuruzi iragisenya yinjiramo imbere maze igunga abantu bose bari muri iyi nyubako. Ababonye byabaye bavuga ko urusaku rw'iyo modoka rwumvikanye imbere gato yuko igonga iyo nyubako, ibintu byateye ubwoba abaturage bose bari hafi aho. Mu kanya gato abaturage ndetse n'abatabazi base bihutira kugera y'impanuka yabereye batangira gushakisha abakomeretse bari bagwiriwe n'ibice by'inyubako. Ni mu gihe kandi impanuka itanye ubuzima bw'abantu batatu. Mu bapfuye kandi harimo umugore ndetse n'umwana w'imyaka 4, mu gihe undi muntu wa gatatu nawe yaje kwitaba Imana nyuma azubukana bw'iyi mpanuka. Ni mu gihe kandi amwe mu bapfuye babonetse nyuma ko yifashishijwe imashini zikuramo imodoka yari yagwiriwe n'inzu kuko bari bafashwemo hasi. Uretse kandi abahasize ubuzima hari ngo n'abandi bantu bane bakomerekeye muri impanuka bahise bajya mu bitaro bya Nyanza kugira ngo bitabweho n'abaganga. Ni mu gihe kandi umushoferi utwaye ihoho nawe yakomeretse cyane bikomeye kubera uburemere bw'ibikomere bye bahise bamwohereza mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHB kugira ngo ari akomeza kuvurirwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigoma Habineza Jean Baptiste yemeje aya makuru avuga yuko iyi mpanuka yatanye abantu batatu ndetse abandi bakomereka cyane bikomeye. Yagize ati habonetse imirambo 3 n'abandi 5 bajyanwe mu bitaro harimo n'umushoferi w'iyiho warurembye cyane wajyanwe mu bitaro bya CHB. Amakuru kandi yibanze agaragaza yuko abahitanywe n'iyi mpanuka ari abantu bari imbere muri inzu y'ubucuruzi mu gihe bari muri imodoka ya hoho bo bose barokotse ku bw'amahirwe nubwo bamwe bakomeretse cyane bikomeye. Inzego z'umutekano kandi zasigira y'impanuka yabereye zitangira iperereza kugira ngo bamenyekane icyateye imodoka guta umuhanda. Baracyakora iperereza kugira ngo bamenyekane n'ibyateye no kunurwa kw'ibikoresho by'iyi modoka, umuvuduko ukabije cyangwa se indi mpamvu itandukanye. Ni mu gihe kandi abaturage muri kano gace basabye ko hakongerwa ingamba zo kurinda umutekano mu muhanda zirimo kugenzura imodoka ziremereye ndetse no gukangurira abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo impanuka nk'izi ngizi zitazongera guhitana ubuzima bw'inzirakarengane. Kugeza amaginga mu gihe iperereza rigikomeje, abaturage mu karere ka Nyanza bakomeje kwifatanya n'imiryango yabuze ababo muri iyi mpanuka ikomeye cyane yateje agahinda gakomeye cyane abaturage bose bo muri uyu murenge. Ngaye nguko rero twifurije bitabye Imana kuruhukira amahoro bagira uruko ridashira ndetse kandi Imana ibakire mu bayo. Ni mu gihe kandi kwanganisha imiryango yabuze abo by'umwihariko umuryango w'uyu mwana witabye Imana muri iyi mpanuka dukomeza kubafata mu mugongo mu buzima bibaho. Mbabwira ni Karagace mu Nyiracyari mwe Nyabari Obed nange ni soko y'amakuru uteze amatwi. Obi Time News.